Ndagushuhuje kandi nguhaye ikaze wo kurikiranya ibiganiro bya Isano TV News. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibihugu 10 bikennye cyane kurusha ibindi. Ese ikibanza ku mwanya wa mbere ni ikihe? Gikurikirwa n'ikihe? Ese kugira ngo bavuge ko igihugu gikennye cyangwa gikize bagendera kuki? GDP per capita ni uburyo bukoreshwa mu bukungu bashaka kugaragaza uko igihugu gihagaze. Ese ibihugu bikize cyangwa se ibihugu bikennye bakabigaragaza bafasha ubukungu bwose bw'igihugu, bakabugabanya abaturage bose batuye iki gihugu. Ubu buryo kandi bukoreshwa mu bijyanye no kwerekana imitungo cyangwa se ubuhangange bw'ibihugu hashingiwe kuri GDP per capita. Guhera mu 2019 kugera mu 2023 hari ibihugu bigera mu 127 byagaragaye ku rutonde rwa Focus Economic bigaragaza uko bihagaze ku isi ukurikije ubukungu bwabyo. Ese bifite intwaro ziremereye ku buryo bungana iki? Ubukungu bwabyo buhagaze ku buryo bungana iki? Ese ugereranyije mu myaka iri imbere ubukungu bw'icyo gihugu buzaba bwikubye inshuro zingana iki? Ubu ni uburyo rero bumwe bukoreshwa mu kugaragaza igihugu gikize kurusha ibindi cyangwa se igihugu gikennye kurusha ibindi. Reka turebere hamwe urutonde rw'ibihugu bikize cyangwa se duhere ku bikennye cyane kurusha ibindi tugenda tuzamuka, ubwo tuzasoreza ku gihugu gikize cyane kurusha ibindi. Ku mwanya wa mbere tuhasanga igihugu cya Congo. Igihugu cya Congo cyangwa se RDC Congo ni igihugu mu 2017 GDP per capita yacu yari iri ku madolari 439 ku muturage. Mu 2019 GDP per capita yarazamutse iva ku madolari 439 igera kuri 475. Bigaragaza ko mu 2023 GDP per capita y'iki gihugu igerageje ko ubukungu bugenda buzamuka umwaka ku mwaka ko izaba igeze ku madolari 551. Ibi bikagaragaza ko iki gihugu umuturage wacyo abeshejweho n'amafaranga atari menshi cyane. Iki gihugu cya Congo, Democratic Republic of Congo, kikaba ari igihugu gikunze kugira umutungo kamere mwinshi kandi munsi y'ubutaka, kikaba aricyo gihugu gikungahaye cyane, ariko kikaba aricyo kiza ku rutonde mu bihugu bikennye cyane kurusha ibindi ku isi bitewe n'umutekano muke ukunze kugaragara muri iki gihugu, aho usanga hari imitwe yitwaje intwaro igenda irwana, bigatuma rero abaturage baho bibasubiza mu bukene. Ahangaha twavuga nko ku buyobozi bwa Perezida Joseph Kabila wayoboye amaze nyuma y'urupfu rwa se Joseph Kabila yaje kuyobora, bituma haza kubaho kutumvikana yenda kw'imitwe igiye itandukanye bitewe n'amatora yagiye abaho, birangira Kabila ari we uyoboye igihugu. Ariko nyuma yo gutorwa kwe hagiye hagaragara umutekano utari muke, bituma igihugu kigenda kizamo umudugararo ndetse n'umutekano mukeya. Aha twavuga ku itariki 23 z'uriya mwaka 2011 aho hari imitwe yitwaje intwaro yakomeje kugenda irwanira cyangwa se irwanira muri iki gihugu cya Congo. Aha tuvuga nk'umutwe wa Martin Fayulu ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro yakomeje kugenda irwana kugira ngo irebe ko yazabasha guhirika Kabila ku butegetsi, ariko biranga. Ubu ngubu igihugu cya Congo kubera imyivumbagatanyo ikunze kubamo kenshi abacukura amabuye y'agaciro za Katanga n'abandi benshi bagenda bashaka y'ubukungu, bituma bahora mu makimbirane adasanzwe bashakamo za uranium ndetse n'ibindi, bigatuma iki gihugu kidashobora gutera imbere mu by'ubukungu ndetse ntibabashe no kubyaza umusaruro umutungo kamere bafite. Nk'uko tubisoma muri raporo yasohotse muri uyu mwaka ya Focus Economics, igaragaza ko ubukungu bwa Congo kuva mu 1960 bwiyongereyeho 3.7%
kugeza muri 2019 ho bwiyongereho 4.3%, bikaba aribyo bituma kuzamuka k'ubukungu bw'iki gihugu bituma kigaragara ku mwanya wa mbere mu bihugu bikennye kurusha ibindi. Kongo ikaba ariyo ibimburira ibindi bihugu byose mu bukungu, kikaba aricyo gihugu gihagaze nabi, cyangwa se twavuga kibanziriza ibindi mu bihugu bikennye. Ku mwanya wa kabiri turahasanga igihugu cya Mozambique. Igihugu cya Mozambique mu 2017 GDP per capita yaho yari iri ku madolari y'Amerika 429. Muri 2019 irazamuka igera kuri 500 n'amafaranga abiri, bigaragaza ko uko ubukungu bugenda buzamuka. Muri 2023 GDP per capita ya Mozambique ishobora kuzaba igeze ku mafaranga cyangwa ku madolari 648. Ibi bikaba bituma iki gihugu kiza ku mwanya wa kabiri mu bihugu bikennye ku isi kurusha ibindi. Nk'uko bigaragara rero, umuturage umwe bo muri Mozambique atungwa n'amadolari y'Amerika 502 ku mwaka wose. Kubera ubukungu bwa Mozambique buhagaze nabi, bigaragara nubwo ari igihugu gikungahaye kuri za gaze mu butaka, ariko ntago kibasha kuba cyatera imbere nk'uko ekonomi ibigaragaza. Amadolari biliyoni 20 z'utugunguru zigurishwa birangira zigurishwa zagurishijwe muri 2018, byatumye iki gihugu kizamuka byibuze ku madolari cyari kiriho mu bukungu. Ni ukuvuga nk'uko bigaragara ku rubuga turi kubakuraho inkuru rwa Focus Economic, ubukungu bwa Mozambique muri 2018 bwari buri kuri 3.5%, hanyuma buza kuzamuka muri 2019 bugera kuri 4.1%. Ibi bikaba aribyo bituma Mozambique igaragara ku mwanya wa kabiri mu bihugu bikennye cyane ku isi. Aha wakwibaza, ku mwanya wa gatatu ni ikihe gihugu gihaherereye? Ku mwanya wa gatatu turahasanga igihugu cya Uganda. Igihugu cya Uganda GDP per capita mu 2017 yari iri ku madolari 726. 2019 iza kuzamuka igera ku madolari 759, aho bigaragara uko ubukungu bwa Uganda buzamuka. Mu 2023 GDP per capita izaba igeze ku madolari 959. Uganda rero niza ku mwanya wa gatatu mu bihugu bikennye cyane ku isi, aho bigaragara ko byagiye biterwa n'imitwe yitwaza intwaro ndetse n'ibindi bihugu n'indi myivumbagatanya yagiye iba mu 1986 y'imitwe imwe yitwaje intwaro yagendaga irwanira politike. Aha twavuga nka za NRM, National Resistance Movement, aho ariyo yaje gutsinda ikaza kuyobora igihugu. Ariko nubwo yakiyoboye kugera mu 2011 habayeho kugwa k'ubukungu biturutse kuri ya myitwarire ya za ntambara zigenda ziba za hato na hato, bituma abaturage baho bajya mu bukene cyane. Ubukungu bw'igihugu buragabanuka, aho twavuga nka za secteur privé zigenda zijya mu myenda igiye itandukanye, bituma n'igihugu baturanye cya South Sudan kigenda nacyo gisa nkaho cyafegitinga, cyangwa se umuturanyi mubi buriya nawe ashobora kuguteza ikibazo, bituma bwa bukungu bwayo bugenda bugabanuka, impunzi zigenda ziba nyinshi, ndetse hagenda habaho no kutumvikana kw'imibanire ya Uganda ndetse n'ibihugu by'ibituranyi, ndetse n'ibijyanye na banking system bijya hasi. Ubukungu bwabo buragabanuka kubera ibibazo bya politike. Aha rero nk'uko bigaragara kuri FDA yagaragaje ko Uganda ari cyo gihugu cyagaragaye ko ubukungu bwacyo bwagabanutse bukajya hasi, butewe no kugabanuka
kw'ibyoherezwaga hanze ndetse n'ikibazo cya politike cyagiye kiba kinini cyane muri Uganda. Ahangaha nk'uko twabibabwiye ku rubuga cyangwa se muri raporo ya Focus Economics igaragaza ko ubukungu bwa Uganda mbere muri 2019 bwazamukagaho 5.9%, ariko muri 2020 bukaba bwarazamutseho 6.1%, bikaba ari byo bituma Uganda iza ku mwanya wa gatatu mu bihugu bikennye cyane ku isi kurusha ibindi. Ku mwanya wa kane turahasanga igihugu cya Tajikistan. Igihugu cya Tajikistan mu 2017 GDP per capita yacyo yari iri ku madolari 777, iza kuzamuka 2019 igera ku madolari 861. Nk'uko bigaragaza rero ukuzamuka k'ubukungu bwa Tajikistan, 2023 GDP per capita izaba igeze ku madolari 1,159. Ibi bigatuma Tajikistan iza ku mwanya wa kane mu bihugu bikennye cyane ku isi, nk'uko byagaragajwe na raporo ya Focus Economics. Ku mwanya wa gatanu turahasanga igihugu cya Yemen. Yemen mu 2016 GDP per capita yari iri ku madolari ya Amerika 762, iza kuzamuka 2019 GDP per capita yaho igera ku madolari 913. Ukurikije uko ubukungu bwa Yemen buzamuka, bigaragaza ko mu 2023 GDP per capita izaba igeze ku madolari 1,079. Yemen ikaba ariyo igaragara ku mwanya wa gatanu mu bihugu bikennye cyane ku isi kurusha ibindi, aho ubukungu bwayo bugenda buzamukaho 5.3% muri uno mwaka wa 2019 washize. Hanyuma mu 2020 bikaba bigaragara ko izazamukaho 7.6%, bikayishyira ku mwanya wa gatanu ku bihugu bikennye cyane ku isi kurusha ibindi. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga igihugu cya Haiti. Haiti mu 2017 GDP per capita yaho yari iri ku madolari 776, 2019 iza kuzamuka igera ku madolari 923. Ariko nk'uko bigaragaza ubukungu bwa Haiti, 2023 GDP per capita izaba igeze ku madolari 993. Haiti iri ku mwanya wa gatandatu mu bihugu bikennye cyane ku isi, ariko aha ntitwakwirengagiza nk'ibiza cyangwa se ibyo twakwita yenda nk'imitingito yagiye iba muri za Haiti za 2010 ndetse n'ibindi biza bigiye bitandukanye byashyize ubukungu hasi bwa Haiti, bituma iza ku mwanya wa gatandatu mu bihugu bikennye cyane ku isi. Haiti rero ubukungu bwayo bukaba bugenda buzamuka, ukurikije nko mu mwaka wa 2019 bwazamutseho 2.7%, hanyuma 2020 buzamukaho 2.7%, bikaba bituma uku kuzamuka k'ubukungu bwa Haiti buyishyira ku mwanya wa gatandatu mu bihugu bikennye cyane ku isi. Ku mwanya wa karindwi, umwanya wa karindwi turawusanga mu gihugu cya Afurika kigaragara mu ihembe rya Afurika. Iki gihugu kikaba kizwiho nk'igihugu giherereye mu burasirazuba bwo hagati bwa Afurika. Kikaba ari igihugu twakwita gihana imbibi na Djibouti, kikaba ari cyo gihugu cya mbere giri mu ihembe rya Afurika. Kuri uyu mwanya wa karindwi rero turahabona igihugu cya Ethiopia. Ethiopia ni imwe mu bihugu bigaragara ku mwanya wa karindwi ku bihugu bikennye, aho GDP per capita yaho muri 2016 yari iri ku madolari ya Amerika 888, iza kuzamuka 2019 GDP per capita igera ku madolari 1,120. Ubukungu buragaragaza ko 2023 GDP per capita ya Ethiopia izaba igeze ku madolari 1,508. Iki gihugu kikaba ari igihugu cyahuye n'ubukene cyane, aho mu 2000 ubukene bwari buri kuri 55% by'abaturage bose, bikaza kugabanuka kugeza 2011 aho yari igeze kuri
na gatatu n'ibice bitanu ku ijana nk'uko tubibona ku rubuga rwa World Bank. Ku mwanya wa 9 turahasanga igihugu cya Kyrgyzstan. Iki gihugu kikaba mu 2019 GDP per capita yari igeze ku madolari 1,203, iza kuzamuka ku 2019 igera ku madolari 1,226. Bigaragara ko mu 2023 GDP per capita izaba igeze ku madolari 1,488. Kyrgyzstan nicyo gihugu kigaragara ku mwanya wa 9 mu bihugu bikennye cyane ku isi. Ibi bikaba byaratewe nuko ari igihugu gishobora kuba ari cy'imisozi gusa, kikaba gifite imisozi igera hafi kuri miliyoni 6 kandi aho hose hakaba nta bantu bahatuye. Igihugu cya Kyrgyzstan kikaba gituwe n'abaturage batari benshi cyane kubera imisozi ihanamye, ariko kikaba kitagira perezida, kikayoborwa na guverinoma gusa. Kandi iki kikaba ari igihugu kigaragaramo ruswa iri ku rwego rwo hejuru. Kyrgyzstan ni kimwe mu bihugu bicukurwamo zahabu nyinshi cyane, aho twavuga nko muri Komotor akaba ariho hacukurwa zahabu igera ku 10%. Bikaba ari nabwo bukungu bwa Kyrgyzstan, aho bituma ibasha kuzamukaho byibuze 30% bya GDP. Igihugu rero cya Kyrgyzstan bigaragaza ko ekonomi yaho igenda izamuka ukurikije uko twabisanze ku rubuga rwa Focus Economics. Muri raporo rwashyize hanze rwagaragaje ko ubukungu bwa Kyrgyzstan bwiyongera muri 2019 bwiyongeragaho 4.3, muri 2020 bukaba bwaringiyeho 4.5. Bikaba bituma tuyisanga ku mwanya wa 9 mu bihugu bikennye kurusha ibindi ku isi. Wakwibaza uti ku mwanya wa nyuma mu bihugu 10 bikennye kurusha ibindi ku isi hari ikihe gihugu? Ku mwanya wa 10 turahasanga igihugu cya Uzbekistan. Iki gihugu kikaba aricyo kigaragara mu rutonde ku mwanya wa nyuma mu bihugu bikennye kurusha ibindi cyane ku isi, aho ku GDP per capita muri 2017 umuturage waho yari atunzwe n'amadolari 1,518, ikaza kuzamuka bigera mu 2019 GDP per capita igeze ku madolari 1,350. Bigaragaza ko mu 2023 GDP per capita ya Uzbekistan izaba igeze ku 2,351. Uzbekistan nicyo gihugu kigaragara ku rutonde ku mwanya wa 10 mu bihugu bikennye cyane ku isi kurusha ibindi. Bikaba biterwa cyane naho igihugu cyari gifite ekonomi iteye imbere, aho wasangaga muri za 2004 ndetse kujya 2016 umuturage waho yari atunzwe n'amadolari 1,350. Ubukungu bukaza gusubira inyuma bitewe naho Uzbekistan yari ifite aho twavuga ngo yari ifite gaze, ifite na zahabu ndetse n'andi mabuye y'agaciro, byatumaga ubukungu bwayo buzamuka ku kigero gishimishije. Hanyuma nyuma za 2016 iza kubura isoko, ubukungu bwayo busubira hasi cyane, aho byatewe yenda naho twakwita Uburusiya n'Ubushinwa byivanze mu bucuruzi bwa Uzbekistan, bituma isubira inyuma cyane. Aha twavuga muri 2017 aho guverinoma ya Uzbekistan yatangiye kureba uburyo ki yaganira n'ibindi bihugu bikomeye ku buryo byayifasha kuzahura ubukungu bwayo, ariko ntabwo byaje kuyihira kuko kugeza ubu bigaragara ko ubukungu bwayo kuva 2017 bwiyongereyeho 5.3%, aho mbere za 2016 yiyongeragaho byibuze 7.8%. Bigaragaza ko yasubiye inyuma, ubukungu buramanuka bugeraho ubu ngubu bwiyongeraho 5.2% muri uyu mwaka washize wa 2018. Bikaba bigaragara ko ubukungu bwa Uzbekistan buri kwiyongera ku gipimo cya 5.1% muri uyu mwaka wa 2019, aho muri uyu mwaka ushize yazamutseho 5.5 gusa muri 2020. Uzbekistan ikaba ariyo igaragara ku rutonde ku mwanya wa 10 mu bihugu bikennye cyane muri Afurika kurusha ibindi.